ari mu kiganiro na Trevor Noah. Trevor aramubwira ati about the new album, I've noticed you've teased a few snippets from it. Reka noneho dukomereze kuri album yawe nshya. Urabona ina album yawe banahita muca mu ijambo ati oya buretse. But you're doing that thing. Before we talk about that, let's talk about this. Why every time? This is the second time I come here. Mbere yuko tuvuga kuri album yanjye, iyi ni intro ya kabiri nje hano. Kuki buri munsi utamba inzoga ikintu gikomeye cyo kunywa? Let's talk about this. Why every time? This is the second time I come here. You never offer me no drink. Buri munsi mu icyayi n'amashokora. Nibiki kuki mutamba inzoga nyanzoga, inzoga ikomeye yo kunywa? You offer me chocolates and tea and like I'm Bugs Bunny or Teddy. Ndashaka inzoga, ndashaka ikintu abantu basa nkanjye banywa. Drink, man. What do you want me to offer you? Things that people that look like me would. Cyangwa reka nkuremo bino ubanze ubyumve neza, ndashaka inzoga. Glasses off so you understand. Urabona yuko ndi umuntu nyamuntu ukeneye icyo kunywa. So you see that I'm actually a real person that needs a drink. Buri munsi yo nambaye gutya mba nkeneye ikintu cyo kunywa. When I'm dressed like this. Trevor biramuyobera gasika cyane agatembagara hanyuma akabaza Burna Boy ikindi kintu yaba yifuza. Burna, what else would you like? What else would you like backstage? Mazundi ati urumva nafashe weed rero urebye meze neza rwose nta kibazo. Well, I mean, I already got some weed, so I'm good. Indirimbo zitandukanye zirimo nka On the Low, Burna, Dangote, ndetse n'izindi. Izi ngizi ni zimwe mu z'uyu muhanzi Burna Boy w'izina rikomeye muri Afurika, ariko kuri ubu no ku isi zimwe mu zatumye akundwa kandi aranamamara cyane. Izindi ndirimbo yafatanyije n'abahanzi mpuzamahanga nka Ed Sheeran zanamumenyekanishije ku yindi migabane uretse n'uwa Afurika. Uno muhanzi uretse yuko wenda ukunda indirimbo ze ku mugaragaro, uno n'umwe mu bemeje yuko akoresha urumogi ndetse aherutse kuvuga yuko akunda urusenda rw'akabanga rukorerwa inaha mu Rwanda. Mu bafana afite uno muhanzi harimo n'ibindi byamamare, aho benshi bamukundira uburyo atajya aripfana kandi akavuga kenshi ibyo atekereza. Burna Boy ni ryari yatangiye umuziki, ni muntu ki, ubuzima bwe bw'urukundo buhagaze bute, mbega iby'ibanze umuntu yakenera kumenya kuri uno muhanzi ni ibihe? Ikaze mu kiganiro amateka yabo, aho uyu munsi tugiye kurebera hamwe ya Burna Boy. Nk'ibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Benshi tumuzi nka Burna Boy, ariko nyamara amazina yahawe n'ababyeyi ni Damini Ebonorua Ogulu. Yavutse ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1991. Burna ni umuririmbyi wo muri Nigeria, umwanditsi w'indirimbo, umuraperi ndetse akaba icyarimwe n'umubyinnyi. Damini Ogulu yavukiye ahitwa Port Harcourt mu gihugu cya Nigeria, aho icyo gihe yari umuyobozi w'uruganda rwo gusudira, naho nyina akaba yari umusemuzi w'indimi. Nubwo byumvikana yuko mu babyeyi be nta n'umwe wari uzi cyane cyangwa se wakoraga cyane ibijyanye n'umuziki, nyamara sekuru wa Burna Boy Benson Donije yigeze kuba manager w'umuhanzi witwa Fela Kuti wari uzwi cyane mu gihugu cya Nigeria. Nyina ubyara Burna Boy nyuma yanaje kuba manager wa kino cyamamare, aho no mugore benshi bemeza yuko ari umuhanga, yagize uruhare runini cyane mu kwamamara ndetse no kuzamuka cyane kw'impano y'umuhungu we. Mu gukura kuno muhanzi kuba umuryango we wari wifashije, ibi ngibi byamufashije kugera ku ntego ze byoroshye, aho yize amashuri menshi kandi ahagije. Akiri umwana, Burna wakuriye mu majyepfo ya Nigeria, uyu yize mu ishuri ryisumbuye ryitwa Corona riherereye ahitwa Yagbara, maze nyuma aza gukomereza amasomo mu Bwongereza kurangiza amashuri ye. Nyuma Burna yaje kujya kwiga Media Technology muri kaminuza ya Sussex, maze arangije ntabwo icyo gihe yahagaritse kuko yakomereje muri kaminuza ya Oxford Brookes kwiga ibijyanye n'itumanaho hamwe n'umuco. Ibijyanye n'umuco ndetse n'itumanaho ni imwe mu bintu no muhanzi yavuze yuko akunda cyane. Yigeze gutangaza yuko yataza kuba umuhanzi, yari kuba umunyamakuru ukora cyane ibijyanye no gutembera ndetse no kuvugana n'abantu, cyane cyane abantu bafite impano. Burna Boy afite bashiki babiri, aho umwe muri aba nawe ari umucuranzi, uyu akaba ari nawe muhungu wenyine ku babyeyi be. Ni gute ibijyanye n'ubuhanzi hamwe no kuririmba uyu yabitangiye? Burna Boy akiri umwana yatangiye kwerekana urukundo rwo kuzaba umuhanzi ku myaka 10 y'amavuko.
gusa yigeze gutangaza yuko ku myaka 3 gusa aribwo yatangiye kujya avuga amagambo ari muri beat iby'ababyeyi be babonye yuko byari buzatuma ashobora kuzaba umuhanzi kuko n'ahantu hose habaga hari indirimbo uyakundaga cyane kuzibyina. Mu mwaka wa 2012 nibwo yinjiye nk'umuhanzi muri uno mwuga nyuma yo gusohora indirimbo yise Like to Party, aho kino gihe ino ndirimbo yabaye ya mbere kuri album ye ya mbere yise Life. Ino album ya mbere ya Burna Boy ikaba nyuma yaraje gusohoka ku itariki 12 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2013. Iyi ariko ikaba nayo yarakurikiye mixtape y'uno muhanzi yitwaga Burn Identity y'umwaka wa 2011. Ino album ya Burna Boy ikaba ari isigurisha kopi 40,000 ku munsi wa mbere yo kwishyira ahagaragara. Yariho indirimbo nyine iyo yitwa Like to Party, indirimbo yitwa Tonight, Always Love You, Run My Race, Yawa Day ndetse n'izindi, aho ku nshuro ya mbere uno muhanzi urukundo yeretswe ari rwo rwatumye akomezanya imbaraga zikomeye mu mwuga we. Nigeria Entertainment Today yashyize ino album ku mwanya wa 10 ku rutonde rwa album nziza z'umwaka wa 2013. Ibitekerezo cyangwa se comments z'abantu batandukanye bahise batangira kuvuga yuko Burna Boy ashobora kuzakundwa cyane mu myaka izaza, by'umwihariko kubera ijwi rye ryihariye mu kuririmba ndetse akaba aririmba cyane muri style y'Abanyafrika, ukanongeraho kandi kuririmba indirimbo ziryoheye amatwi. Gusa nanone bakaba barashimye producer wabigizemo uruhare kugira ngo album ye ya mbere ibashe gukundwa muri ubwo buryo. Mu kwezi kwa munani ku mwaka wa 2013 ino album ya Burna Boy yise Life yageze ku mwanya wa 7 ku mbonerahamwe ya Billboard kuri album za reggae. Mu mwaka wa 2014 Burna yaje gutandukana na studio batangiranye, maze mu kwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2015 nyuma y'amezi 8 batandukanye nibwo yaje gushinga studio yise Spaceship Entertainment. Kino gihe nibwo yahise anakora album ye ya kabiri, album yise On a Spaceship. Ino album yagiye hanze ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2015. Album ya gatatu y'uno muhanzi yagiye hanze mu mwaka wa 2018, aho ino album yari igizwe n'injyana nyinshi zirimo dancehall, reggae ndetse na rap. Mu ndirimbo zayo harimo nka Rock Your Body, Streets of Africa, Konikaje, Settle Down, Heaven's Gate ndetse n'indirimbo yitwa Ye. Ino album y'uno muhanzi yakiriwe neza cyane maze inashyirwa ku rutonde na Pulse Nigeria hamwe na Nigeria Entertainment Today album nziza yo muri kino gihugu mu mwaka wa 2018. Indirimbo ye yarangije ku rutonde rw'indirimbo zakunzwe by'akataraboneka muri Nigeria, maze umwaka urangira ari nayo indirimbo iri ku mwanya wa mbere mu zakunzwe muri kino gihugu. Mu mwaka wa 2018 mu kwezi kwa 10 icyo gihe byari ku itariki 7 Burna Boy yaririmbye imbere y'imbaga mu Bwongereza, aho kino cyabaye igitaramo cye cya mbere mpuzamahanga cyabanjirije byinshi yari agiye gukomeza gukorera ku isi. Umunsi umwe mbere ya kino gitaramo Burna yari yakoze ibirori aho yari yagurishije amakaye, agurisha amatara amwe n'amashati ashushanyijeho amafoto ye. Ibyo byakozwe nka business y'ubucuruzi n'ubundi n'umuhanzi asanzwe akora. Ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2018 Burna Boy yatangajwe nk'umwe mu bahanzi bashya ba Spotify barimo kwitwara neza. Ni itangazo ryahuriranye no kwitwa umuhanzi wa YouTube wazamutse neza mu gihe cy'amezi 3 gusa yarashize. Ku itariki 24 z'ukwezi kwa 6 umwaka wa 2019 Burna Boy yatsindiye igihembo cya Beat Award, aho kino gihembo yagitsindiye nk'umuhanzi mwiza mpuzamahanga witwaye neza. Mu kwezi kwa 7 w'umwaka nabwo yatangajwe nk'umuhanzi wa Apple Music Up Next, ibintu byerekanaga umuvuduko mwiza cyane mu iterambere ry'umuziki we. Album ya kane ya Burna Boy yayise African Giant ikaba yarasohotse ku itariki 23 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2019. Na album yariho indirimbo 6 nazo zakunzwe cyane ku rwego mpuzamahanga. Indirimbo zirimo Burna, On the Low, Dangote, izi zose zakunzwe kandi zitumbagiza izina ry'uno muhanzi. Mu mpera z'umwaka wa 2020 Burna Boy yagaragaye muri remix y'indirimbo ya Master KJ wo muri Afrika y'Epfo, indirimbo yitwa Jerusalem. Indirimbo yakunzwe maze no remix inatuma yinjira mu bice bitandukanye by'isi yose, hose barayimenya. Anga uno muhanzi yakoresheje ijwi rye maze aririmba Afrobeat mu rurimi rw'Ikizuru.
ibintu byishimiwe n'abafana be cyane. Album ya gatanu y'uno muhanzi yayise Twice as Tall, aho ino yishyize ahagaragara mu mwaka wa 2020. Ni album yabaye umushinga we wamamaye cyane kurenza izabanjirije ino, dore ko yanageze ku mwanya wa mbere kuri Billboard 200. Ino album ye ikaba yariho indirimbo nka Monsters You Made, Wonderful, Onyeka ndetse n'izindi ndirimbo zose zagiye zikundwa. Mu kwezi kwa 11 kuno mwaka wa 2020, album y'uno muhanzi yise Twice as Tall yatowe mu cyiciro cya album nziza ku isi mu birori ngaruka mwaka bya 63 bya Grammy Awards, aho uyu wahise umwaka wa gatatu wikurikiranya uno muririmbyi abona nomination cyangwa se ashyirwa mu bantu bahanganye muri kino cyiciro. Uyu muhanzi yatsindiye ibihembo byinshi birimo nk'icyitwa Edison Award mu cyiciro cya World Album category ndetse na Best International Act muri Mobo Awards, ahigitse abandi bahanzi bakomeye hirya no hino. Album Burna Boy yaheruka yitwa Love Damini, aho ino nayo iriho indirimbo zitandukanye zirimo nka Kilometer, It's Plenty, For My Hand yakoranye na Ed Sheeran, aho zino zose ari indirimbo z'uno muhanzi kandi zakunzwe cyane. Uretse zino uno yanakoranye indirimbo n'abandi bahanzi barimo Diamond na Harmonize, aho bano batatu banahuriye mu ndirimbo yitwa Kainama. Yakoranye kandi indirimbo n'abahanzi barimo Mr. Ease, akorana indirimbo n'itsinda South Soul ryo mu gihugu cya Kenya. Major Lazer akorana indirimbo na Ed Sheeran nk'uko twabibonye, ndetse n'abandi bakoranye indirimbo nawe kandi zose zagiye zikundwa. Mu bahanzi baririmba mu njyana nyafrika Afrobeat, ubu ngubu Burna Boy ari mu bakunzwe cyane by'umwihariko ku mugabane wa Afurika. Uno muhanzi mu bitaramo byinshi yakoze yabikoze mu bihugu bitandukanye birimo Ubwongereza, Amerika, muri Afurika, aho muri bino bitaramo yakoreye muri Afurika harimo n'icyo yakoreye mu gihugu cy'u Rwanda ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2019. Nubwo kino gitaramo cyari cyabereye ahantu hasa n'ahitaruye umujyi wa Kigali, bikaba bitarabujije abanyabirori kukitabira. Yasoje kuririmba muri kino gitaramo yakoreye i Kigali avuga yuko yishimiye cyane kuba ari mu gihugu, ndetse nawe yeretse urukundo, dore ko buri ndirimbo yose yayisozaga akomerwa amashyi menshi cyane y'urufaya, abandi banasaba yuko ayisubiramo. Mu bundi buzima busanzwe bw'uno muhanzi, reka duhere ku bw'urukundo. Mu mwaka wa 2019 mu mpera zawo, umuraperikazi wo mu Bwongereza witwa Stefan Don yemeje yuko ari mu rukundo na Burna Boy. Uno mukobwa abinyujije kuri Instagram yagaragaje amashusho arimo gusomana byimbitse n'uno muhanzi, aho kino gihe yatangaje ko arimo kwizihiza isabukuru y'umwaka umwe amaze bari mu rukundo. Burna Boy nawe yari yayishuye bwa mbere yuko akundana na Stefan Don ubwo ari mu kiganiro cyitwa Beats One cyo kuri Radio Hot 97 FM yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho kino gihe Burna Boy yagize ati: "Reka mvuga ikintu gikomeye, ni umugore wanjye, niba ushaka umugore niwe wa mbere uruta bose, ariko n'uwanjye ubu." Nyuma y'aho iby'urukundo rwa nombi rumenyekaniye, bagiye bagaragara ahantu hatandukanye bari kumwe, ndetse bakanashyira amafoto n'amashusho ku mbuga nkoranyambaga bishimanye by'abakundana. Nyamara mu kwezi kwa 11 ku mwaka wa 2020 nibwo byaje kumenyekana yuko Burna Boy ashobora kuba yaratandukanye n'umwongerezakazi bakundanaga. Ni nyuma yuko buri umwe akuye mugenzi we mu bakurikira ku rubuga rwa Instagram. Byavuzwe yuko Burna yangiye uno mukobwa yuko yaje kumenya nyuma yuko afite umwana, kandi uno muhanzikazi atari yarabivuze. Mu gihe uno muhanzikazi nawe yavuze yuko Burna Boy atamuhazaga mu buriri, ndetse nyuma y'ibyo ngo akajya no kumuca inyuma. No mu minsi ishize uno mukobwa aherutse gutangaza no magambo ku rubuga rwe rwa Instagram, ibintu byatangaje benshi cyane ko bamaze imyaka 2 batakiri mu rukundo. Uno muhanzi uretse Don byavuzwe ndetse nabo ubwabo bakemeza yuko bakundana,
nanone uno muhanzi yanavuzwe mu rukundo n'umukobwa witwa Kuritisha, aho uno mukobwa ukomoka mu gihugu cya Cameroon anagaragara mu ndirimbo ebyiri z'uno muhanzi, harimo nk'ino ndirimbo yitwa On the Low ndetse n'ino ndirimbo yitwa Onyeka. Gusa bano bombi bakaba barakunze gutangaza yuko ari inshuti cyane kandi za hafi, ngo ariko kandi badakundana. Inshuti zabo zimwe na zimwe zagiye zivuga yuko Burna Boy n'uyu mukobwa kenshi iyo bari kumwe bakunze kwitwara nk'abantu bakundana, akaba ari nayo mpamvu yamushyize muri video ze ebyiri. Ngo abangaba ariko bakaba barasanze kudakundana ari byo byiza cyane kurenza uko bakundana, kuko ubucuti bwabo ari gutya buzakomeza. Inshuti zabo ariko zikaba zikunze gutangaza yuko kenshi cyane iyo bari kumwe bakunze kuba bitwara nk'abakundana, cyane ko no mukobwa wo mu Bwongereza aho n'ubundi Burna akunze kumara igihe cye kinini. Kugeza ubu uno muhanzi nta mukunzi afite uzwi, akaba yaratangaje yuko ashyize imbere cyane ibijyanye n'ubuhanzi bwe. Mu bindi bintu bizwi kuri uno muhanzi akunda cyane harimo ko akunda cyane kugira imodoka nziza, aho kenshi avuga yuko aho kubura imodoka nziza yabaretse kuririmba. Yavuze ko akunda kunywa inzoga zikomeye, akaba yanywa nk'akarahure kamwe ku munsi ariko kandi yayibonye. Akunda kandi kunywa urumogi, kenshi yakunze kugenda abivuga, ndetse n'amashusho y'indirimbo ze kenshi akaba akunze kurugaragazamo. Burna Boy uyu nguyu yanatangaje yuko nta hantu yajya atajyanye urusenda rw'akabanga. Yeah, like pepper sauce, it's called akabanga, right? Ko hariho hose yaba ari muri Afrika cyangwa se ari hanze agomba kuba rufite. Yanga akaba ari nawe yahise avuga yuko ari uryaba mu mugati yaba mu biryo. Eat nothing without this. You see what I mean? So I put on everything. I put it on bread. Ku ibintu byose agiye kurya agomba kuba afite urusenda rw'akabanga. But I can't eat nothing without this. Burna Boy afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 17 z'amadolari, aho uyu nguyu awukura mu bikorwa bye bitandukanye birimo iby'ubuhanzi, ariko kandi birazwi kuretse no kuririmba anakora izindi business ku ruhande, dore ko nyine uno muhanzi ari na rwiyemezamirimo. Ngibyo iby'ingenzi umuntu wese yakwifuza kumenya ku buzima bwa Burna Boy, umwe mu banyafrika bakora injyana ya Afrobeat ukunzwe cyane yaba muri Afrika ndetse no ku isi yose muri rusange. Wakoze cyane gufata uyu mwanya wose warangiza ukaba natwe muri kino kiganiro amateka yabo. Nk'ibisanzwe tukaba turi kumwe no mu bindi biganiro bizagenda bigaruka no ku bandi bantu. Wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine.